abane pe and intelligence penny be also or a common sense ni no say Avraham ya were platforms are monetamu because you beto aba ya monetamu because e pe modam for mu ye adwuma ya monetamu because sabe mu bi wo hɔ a you don't know the difference between the sound of a knockout and the sound of a gunshot. We are enjoying peace in this country. Yempo bi obekasa na nenum asem akofa asem aba. Nti Avraham, me futu amedema on say, hwe wanu kasa yi. Asa, ubekasa ma NDC akasa ma NDC. Ubekasa ma MPP akasa ma MPP. Ba hwe ye no wanko kasa na mfa asem amba. Nti sebe, o se me sumiti efutu. Bra Kofi, ede didi mu an yakwachi ye nua Oliver. Me Oliver men kana asem ena me enye me na meko police station on ejai Oliver woni di entia Oliver a lawyer, he knows the law. 102.9 eye me Avraham ena wo se me ye video na me kasa na Oliver frame me to me for Avraham. No, you don't know the law. Ti me say the Oliver ye bia wonim ye se de na court no ne magistrate den enya enya anu ye oye lawyer onim de oye be at the oil no was shed out for the greater good. Or the name ye scapegoat, not they are tested the system. Into Maminjai lawyer no, na lawyer in face. Ye call Ashama police station. Black Coffee, face the country for boys. Omuchi tu guawomo. Omuchi coincide, echo lay omo. Angel 102.9. And ye send you mupie. Black Coffee, the entire guawomo no. Men kase police for na, almost 3 million no my yard. But no more challenging police for so much police for the omonye. Black Coffee, me drew kwape. Ena police ni penyi jina shiama. Peno ye say no we vi me. Our police station. Police station anyhow. Okay. Obi oba ko bi anim. Afi na police ni we ba. Avraham, I salute your number. I salute your number. Me drew up na me catch the boys na mukuta placard ni say hey, ye enye demonstration. Ye started demonstration metumi achi yatum. Ye nkwaje permit. Oliver na ya chene nye demonstration ma ye jai no eye law nti yem han ye ni na ye hwe se emra ne be ye adwuma ba na ya ba no eye fine ye be kira odoso ye do yankwa e na enye ya ba no ye nya din mo bia challenge police ni enye police na ache no. The police is the mediator between us and the government. Nti ade ba na police e kofa Oliver, police in kofa Oliver because they hate Oliver, wa kofa because o person no di ni sie no born ho ban no bi amfa ne nsan ka no na yendi na asem wie o ye free person ya na yenya no e wo se odemu a na wadem na me kokulu boys no anche ye gina ho a mehwe ade eche ye gina ho 1 month kra enya ade om beja ne nti ye gina ho kakra be 2-3 hours a yenko fie na yenko ye adwuma na yenfa odopa enta na chi bra kofi ena enne na Oliver say ochina na Oliver say enne na Oliver say ochina na Oliver say Oliver dem afei na ye throw Facebook free Oliver now I am with you. Why na fa phone ebisa Oliver na yere ne mba say me pa ache wo anopai modidi ana bra kofi meti me mane humpo etesen na me ba benya ban amane ti bra kofi ubetu fu ka kire nua no say me pa mo chew yenka ye too emotional na opese wudi atem kra atendi no fra ho ntuma kakra bra kofi madane bonsam ye kochi ja ye kono ya ye metal cage ya metal cage ni na ye doje. Okay, me ka same way edi ekosi minua anom na wa brochire na omo fight for Ghana any ye na ye wo fie na ye fight for Ghana no sa me kra me ka say atemdidie ni ye nya ya it is for the greater good. Man be friend from US o say Avraham ede na mu ye mo se mo fight for Ghana ye man na ya wo mu abrochire no abroche so mra ho
And it's all this restrictions. Restriction TV lock. Tag. TV lock ni ade na so to me lock TV na akwada na nkɔhwɛ certain stations. Ntenye bibia na ma akwada eti wo yekurom ho. Ye man 7 years. Ye be so mutie mu. Na fa di ani. Yede to YouTuber abo akwase agimi na den no pese ye mba yisu bra kofi ebra bi mi kofie me ma no wo omo ma me ho na de bi mi kofie me duru ache be ye 4 years ago me duru fe na me ma no edi nkomo na ba akose hey we gimi wo uni common sense we ye kwase ya won satan bi di atempa na me se chale me ma no esua de bia dabi enye me fi se me twa sapa men take time e de asembeba pe na me frɛ me mana me catch am say da bi omunyai me ba bariki so nya 18 years owo YouTube account e na e ya na me kyerɛ no waye 2-3 videos bi uhwɛ views awanya na da bi so fo bi ya de bi na me say onye ho video bra kofi me post video no oye ne te say bra na me start no bra kofi me tie na me ho popo say ada didn't attempt when the attempt see render so funny useless no obi ope message ni bia beka say berkisu keep it up but obi oy bad beka say no your child will be in danger ti men post video no okay bra kofi nti fa ne say ye ne sebo anajata na ekoko ntokwa wo hye metal cage nim that means so mo abrochire no okay na mimi gina jata ne da ho na mimi gina ne chi say wo ye dede na jata ne tan a obeche me yawe sure na me ka kire say ye din ko cage nim na mi gina jata nanim bra kofi usre jata no na oche so jata ana aseme na aka no hwe mo tie inframe mu amoya mo sa mo ya mama hwe bra kofi membe ye hypocrite anopai di obeye me nyame na bra kofi ye start ye ne ya nti ye nya degree wa attend ye ni bra kofi nti me die ne say me pese me ka che me nuanu no mo abrochire ne say me sro mo fire ye bibia eden ene ye betumi aka fa otumfo ho a yamfo ye abo ye kwase me boni edini kwa na attend ye to aso see through Lawrence edi ade san 20 years and san was be the 8 years 21 whenever as any time na 30 years MPP design Ghana is 65 years and this in Kwa at the more than half of our age and the half of Ghana's problem is NDC. Half of Ghana's problem is NDC because woman already actually will be now so this 30 years more than 30 years here NDC ababidino mudi mumbi say NDC ni say dia de no my social intervention be no my ya aka obi ha wo man obeka so kwesi Notre Dame esi ewuram say a community day a school a community day school and Ghana mabunu me pese me catch you say enye NDC Ghana yo eno omo ehwehwe enye Ghana yo ena NDC ehwehwe de omo pe enyina ne say Ghana bebo oman ne bo a omo pe enunti investors de omo esika be hye man mu omo say hey ku owe omo ye na ku na we nyina no eye kwan a omo fa so pese man mu ye je na nka wo no mi jano ho thank you okay oh okay me that's it thank you pacho wow friend obetimi asan afrebi why ti me pacho o friend miss call aba nti obetimi asan friend na ya to ayen common so de na me kan say wo mahu say enkrofo ene yetimi a cars mako 8 e assemble o cars not outside near the shape about ye no Ghana that's all I'm say obi aba ahoma no so okay
Um, Yes, sir.